Festival Gondang Naposo di Pantai Indah Situngkir Parbaba, Samosir, Hot Jurnal. Gondang Naposo adalah tradisi masyarakat suku Batak yang bertujuan sebagai media perkenalan dan tegur sapa bagi pemuda dan pemudi, berbalas pantun, sampai melangkah ke jenjang pernikahan. Dengan iringan musik gondang Batak, keindahan Gondang Naposo tahun 2022 dilaksanakan di Pantai Indah Situngkir dengan tema Hodona Hupilit, Engkaulah yang Kupilih. Festival Gondang Naposo sudah dimulai, mari kita saksikan. Open hita salhumha, anu masahat nau disahat adingga, ala naik manuttur mahita, laho memulai Gondang ta alani naroha, sonoma partordingna, perjalanan mula-mula, dumi mula-mula Gondang soba, dumi mangani anok kita. Rakman kami doh amang bupati rombongan di Pemkab Samosir di jolo Gondang Naposo nami laho menemuhani mangadiak mahita tuduhani di buku di alaman nomor sangat nomor tuon songanima bupati kami di hamu Naposo nami makalaso ulauka di bagasan sadarion di hamu akan Naposo nami Roma hamu tu ingananon asa tamulai ulauta di hamu raja na tua-tua raja adat nadong di kenegeria Parbabon Roma hita tuingan anon asa tamulay ulota di hamu salud Naposo nami iya tidak mengurangi rasa hormat akan bupati rombongan sianong mahita dua baris mah siar rombongan Pemkab dua baris mah hamisir raja adat obat baris mah no sianon obat baris mah sianan manomu merkalili manok kita tuduh hari walau masahat di Gondang dia non iya sabaris ina sabaris sama hadap sana. Iya, yang laki-laki mengikuti laki-laki, perempuan mengikuti perempuan. Isuma inang, iya. Iya, dua baris mah rombongan di Pemkab, dua baris mah rombongan di tua-tua. Songadi manang anak konami, obat baris mah tok kamu isi. Obat baris mah kamu dison. Ala obat kami sianon. Iya, opak baris mata baik. Amang pergosinami pertarias namalo karindahan nasusut perlopan natabo. Nijo manugut nani paulak botari disurra di hami raja na tua-tua raja adat dohot panggonggom ini kabupaten Samosir rakdo Naposo nami naing mulan nami ma tortor nami alani parjuno majo alu-aluhon tude bata silok sitok palangit dohot tanaon dohot kasudesina mau lihat mamang namalo nami boto hami no mahagugodo pangisi dengan anon adu di hodamang ma tu situan habonaran di huta nadong di desa Situkiron adu hodamang ma tu lihat nalolo tu raja adat raja na tua-tua nadong waing dengan anon mau lihat mah amang namalo nami nunga jelulo kuak kasakap nami anggiat mah detangi hod debata dohok disalut pangisi ni ngananon alani manot termahami siajur mula topa mulani tubuh jolma perserakan yak ke jolma alani baik madihami Gondang mulai
Mau lihat mamang namalo nami alanuha di baiko di hami gudang mula-mula asa mangaliat kami di ko punya lamang pangataran nyara pangataran di boron di dok na tua-tua taliman lihat tali hotor-hotor bayan hami gudang lihat asa hami manotor.
Mauliate, Mauliate. Mauliate ma amang namalo nami partarias namalo. Bungalas roha nami di bagasan ari nauli ari mamita sa daryon. Lunga hoja ko kami paso-paso di debata marsiti na sa daroha nami. Sian raja ada, raja na tua-tua, rak dohot pemerintah Kabupaten Samosir. Mangujak kunulaw ni akon nami gudang na poso. Alanima, hidok na tua-tua, emeni sita batua paghingo mari deken na momo. Di bata na si tua horas mahitang kalungan. Inaroha, dihita sa luhut na amat ka raja, inat ka soribada. Naliyat na luludi nga naman. Ana na jong-jongom. Tuluan ni Kabupaten Samosir. Rak dohot raja ada raja na dua-dua. Makalas sebulaw sa daryon. Amang parkasina ni asa pay majuli hami gudang si tortoran nami. Ima gudang sa halaraja. Halaraja do hami raja do. Pemimpin ni Kabupaten Samosiron. Sangat do nasida di hami. Alami manotor mahita dengan atami tortorta gudang sa halaraja. Kadamang dainang amat taraja na kasoribada na pinagsangatan. Di nama buat tuan di ulaw kita. Nama buhay. Pesta niya na kota godang na poso kinagirian Parbabon. Alani siya nubot sa rin nirwata. Taguhima ulaw niya na kota marhite. Hidok na tua-tua. Tinahumon tiyo ni baik kumanuhatan. Baik na masih tiyo-tiyo. Los balong matuhasahatan. Samosir Hot Journal. Demikian konten kita pagi ini, semoga terhibur. Mauliate, Horas, Horas, Horas.